Hanse pi nongnam kache thangnai Karli tang Chandra Singh Hanse lapente Purnima Rongphar pi asopi Manai Hanse pi Super Talent of Assam along kili dunjia phan mega audition angdeng kiledun La solong kadukabe Karbianglong solangdo Arab aphan nongnam kebanjia phan hirjume chohang pon pedo labangsu kilun lapente bidisore kethan lake HTL chairman akhai Sai Singh Rongpia hit alang lisi kethan pusi pherangke karjuhut than pachimidun tenon koson tenon ampen ni amar julong lo jetu koson dengan sen lulun kilun non bangke manira dakten district audition jadi district audition long bang singri pare ko jala non next ba mega audition dam mega audition dakten lotte so dam ko la pusi jingbom na bangke la panja ite komasan le thana than lo non ko nat ko na sido non ni lidak di do bangke ta nurse colony rong di sido tapente kan nangkithan bangke la pulo je laso super talent basang la bangke itu dakar bang ban kan bangke KSA itu ilong ko KSA bangke la bangke kecirap bangke do lasi labang super talent basang ni kacini don bangke poster se thelong lasi ladak pen ni hang mani ni talun je tapente ang songan cepale ganji ban sini ni hang lo laso long nang kecirap don laki nilipan ke long nang paking don tapente nilipan ke kam kecirap long nang kecirap don laki Sa Singh PC nilipan ng pachari don lo tapente kam kecirap long sa ngalang liya hirjumi PC nilipan long sa nili don lo lapenon nili kecari bong ng an sa mi alang lisi nilipan dihinahin ko sa tamin nilipan ng rabong ibong Karbianglong ben bangkan lo so bang audition Anglong ben ni kachini do natin bangke kikan lapen do natin bang trainer kepan si Arjuna bang trainer kepen bangkan lo kang waipon lo kilun pen kikan kalilo bang harus sini do cepati tu bangke bang harus yang bo memang si bang trainer kep bang si Arjuna bang trainer kep sing waipon lo so asang bong pen kenang lip anta inut non district audition long pen kenang lip anta inut ni do lo lapen ni ju pitum bahini ni do Dipupen kamera person Chondon Terang Cerap Cetudun pen Bilta Pangdak Pon Jitentron News 24 Karbianglong Inkoiraisi Borjan MSC constituency angkang dilai along MSC Cup football tournament angdung kiti Pinyani kangsam porphai ke thom apartment dilai sport station amai pu harlong bi ingti pen kachephem pu amai along alhui sar paman pen Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Chetongdon Anparta Karbianglong Autonomous Council EM MSC VDC chairman Atum Chetongdon Piniangdong kiti pathu Karbianglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen ke pathu aphan ingpu ponsi Piniangdong kiti ke pathu pon dilai sport station apen khotkhoti sport station ang bangsi pathu pono Hanjang lo soben Bilta Pangdak Pon Bisnu Lekthi News 24 Karbianglong Langsumipi Block BLCC Chairman Akimi Noren Teron Pen Arpu Gedeng Pon Pinyada Pophai Krisia Por Malom Pen Langsumipi Block along Akimi BLCC Chairman Akai Noren Teron Ahin Pense Arpu Kimi Gedeng Amai Pedopon Bangsomai along Akai Hemsing Teron Bokulia Town Committee Chairman Ahin Pense Chariponsi Maike Phalam The Akai Pi Konoklota Teron Pi Video Langsumipi Block Ahin Pense Jaipom Bangsomai along Akai Raju Terang Ward Commissioner Gautam Mainik Ward Commissioner Mohon Ingti Chairman Bokulia Lems George Ronghang Maju Hajarika Social Vokar Pencenglok Kithi Atum Chetongdun si Bangsomai long RDP dun
News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. Dipupen manja kaciling atowar along kido 7 mile RCC bridge kebak ajoini gari motor kaciling phiri meme hatak arara tum ki thana tengke bangso dolong kebak ajoini pinang ana bang phubang phetum gari motor kacing koi asaita dolu pusi hadak kido arara tum than pachini pon. News Desk Report, News 24 Karbi Anglong.